Bakunzi ba Mutarama TV rero reka mbifurize umugoroba mwiza, mbifurize ibihe byiza cyane, mbifurize gukomeza kumererwa neza cyane. Ni nako twinjiye muri gahunda z'amakuru, mu makuru rwose agezweho muri uyu mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 20 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Ahakomeje kugaragara byinshi, ahakomeje kugenda havugwa amakuru menshi cyane rwose akomeje kugenda agaragara. Nanjye nje kugira ngo twinjiremo turebere hamwe ndetse tunayasesengure mu buryo bwimbitse cyane. Reka nizere ko mwese mumeze neza cyane aho muherereye. By'umwihariko muri aya makuru rero ndaza kukubwira yuko hari amakuru yamaze gushyirwa habona avuga yuko umutwe wa 23 ushobora kuza gukurirwa ibihano byose rero wafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza yuko guhera muri za 2000 by'umwihariko na 21 ndetse by'umwihariko no muri myaka yagiye ikurikiraho abayobozi bagiye batandukanye haba nka perezida wa 23 haba umugaba mukuru w'ingabo z'uyu mutwe ndetse n'abavugizi w'uyu mutwe n'abandi bagiye batandukanye ari bamwe mu bagiye bafatirwa ibihano cyane cyane by'umwihariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango igiye itandukanye. Hari amakuru yakomeje kuvugwa avuga yuko mu rwego rwo kugira ngo ibintu bisheho kugenda neza muri gahunda z'ibiganiro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuza kubakuriraho rwose bimwe muri ibyo bihano. Ibyo turaza kugenda tubigaruka, ariko kandi ndaza kunyuza amaso muri raporo ya Human Rights Watch yongeye gushinza uyu mutwe wa 23 kwivugana abatari bakeya. Nk'uko bigaragara, ngira ngo twakomeje kugenda twitsa kuri gahunda z'ibiganiro ndetse n'ingingo by'umwihariko zaherejwe uyu mutwe wa 23 ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo zerekana ibiganiro bagiye kwinjiramo i Doha muri Qatar byamaze no kongera gutangira nk'uko byamaze kugaragara. Ariko kandi ngira ngo naje gukomoza ku ruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga by'umwihariko w'Ububiligi waje mu ruzinduko rwihuse cyane rwaje rutunguranye hano ku butaka bwa Kongo. Amakuru atugera rero muri kano kanya aravuga yuko Perezida Tshisekedi yamaze gutangaza ndetse anagaragaza neza yuko rwose uru ruzinduko yaje gutangaza ko batishimiye ibikuye muri izo ngingo. Ibi turabinyuramo, ariko nyamuneka unanyemerera rwose nkubwire yuko hari abajenerali bagera kuri 25 bakekwaho gutuma FARDC ikubitwa na 23 ukaba bari gukorwaho iperereza. Ubundi ibi bintu byagenze biti rwose? Ibi bintu nyemerera tubinyuremo tunabyitsaho cyane, hanyuma tugire byinshi dusobanura. Ikaze kuri mwebwe mwese rero, reka nkwibutse gukanda subscribe rwose niba ari ubwa mbere ugeze hano, kugira ngo utange igitekerezo, ukande like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, ibintu birushaho kuba byagenda neza cyane. Niba uri mu Rwanda ndagushuje kandi nkwifurije ibihe byiza. Niba uri mu karere k'ibiyaga bigari, niba uri no hirya no hino mu isi, reka nkubwire ngo komeza kumererwa neza cyane. Reka nkwibutse gukanda subscribe kandi like, utange igitekerezo, ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, kugira ngo ibintu birushaho kuba byagenda neza cyane. Ikaze rero kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Reka aya makuru tuyatangire rwose hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye agendanye n'ibikomeje kugaragara, agendanye n'ibikomeje kugenda by'umwihariko bitugeraho muri kano kanya, by'umwihariko ku makuru agendanye n'ubundi n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yibanze akomeza kutugeraho muri kano kanya aravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuza gukuraho ibihano umutwe wa 23 wari umaze iminsi warafatiwe, cyane cyane ibireba abayobozi babo. Ngira ngo ni ibihano byagiye bifatwa no mu bundi buryo bugiye butandukanye, nk'imiryango igiye itandukanye yagiye ibafatira ibihano bikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko ziri guteganya rero gukuraho ibihano zafatiye abayobozi b'umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amakuru atugera hano kuri Mutarama TV aravuga yuko nta gihindutse Washington DC izakuraho ibiriya bihano rero by'umwihariko mu minsi mike iri imbere. Amerika imaze igihe yarafatiye ibihano abayobozi ba AFC babarizwa muri uyu mutwe wa 23 ibashinza kugira uruhare mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibihano kandi byiganjemo gufatira imitungo bashobora kuba bafite rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kutemererwa gukandagira ku butaka bw'icyo gihugu. Ngira ngo ni nako bimeze ubwo niba baranafatiwe ibihano by'umwihariko barafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, n'ubundi ntabwo bemerewe kuba bakura imitungo yabo muri ibyo bice ibaye irimo nyine mu bihugu bibarizwa muri uwo muryango, ndetse nta nubwo bemerewe kuba bakandagira mu bihugu byose bibarizwa muri uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iki gihe niko biba bimeze.
abagiye rero bahanwa by'umwihariko kuva muri za 2012 barimo nk'umugaba mukuru w'ingabo za M23 by'umwihariko uzwi nka General Sultan Emmanuel Makenga, umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo bwana Colonel Nangoza, ari perezida wa komisiyo yigenga y'amatora ku butaka bwa Congo Seni, perezida wa M23 bwana Bertrand Bisimwa ndetse n'umuvugizi wayo mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka. Barimo kandi umuvugizi wa gisirikare bwana Lieutenant Colonel Wiringoma, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za M23 Brigadier General Bernard Maheshe Byamungu ndetse na Brigadier General Ngaruye ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko bikomeje kugaragara. Amerika kandi biravuga ko igiye gukuraho ibihano yabafatiye mu gihe 23 na leta ya RDC bakomeje ibiganiro biri kubera Doha muri Qatar mu rwego rwo guhagarika intambara ndetse no gusinya amasezerano y'amahoro nk'uko bigaragara. Ni ibiganiro kandi Amerika imaze igihe by'umwihariko kwikurikiranira hafi nyuma yo kuyobora ibiganiro RDC n'u Rwanda by'umwihariko basinanyemo amasezerano by'umwihariko y'amahoro, ndetse bivuga ko Washington DC imaze igihe yotse igitutu impande zombi mu biganiro bikwereda kugira ngo zibashe kuba zagera ku masezerano nk'uko bikomeje kugaragara. Cyakora by'umwihariko ibi biganiro birimo kubereda muri Qatar ubwabyo bikomeje kugaragaramo nanone uruntu nyuma y'uko impande zombi zisa naho zitarimo kumvikana nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara kugeza amagingo aya ngaya. Abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Congo bakaba bakomeza gushimangira yuko ibi biganiro bikomeje kubera Doha muri Qatar bikomeje gutera impungenge, kuko kugeza amagingo aya ngaya nubwo byongeye gusubukurwa ku rundi ruhande, abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Congo bavuga yuko by'umwihariko ibi biganiro nubwo biri kuba intambara ikomeje kugenda itegurwa. Ibibaye mu gihe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yeruye igatangaza ko itanyuzwe n'ibikubiye mu mushinga wa mbere w'amasezerano y'amahoro by'umwihariko wateguriwe i Doha, nk'uko rero byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevota, wakiriwe na Felix Tshisekedi Kinshasa hari ku munsi w'ejo kuwa kabiri ushize tariki ya 19 Kanama 2025. Umukuru rero by'umwihariko w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ubwe yagaragaje neza ko atishimiye inyandiko bashyikirijwe na Qatar umuhuza muri iki gikorwa by'umwihariko cyo gushakira amahoro by'umwihariko arambye iki gihugu. Bwana Maxime yabwiye abanyamakuru ati Perezida Tshisekedi yampamirije ko rero by'umwihariko inyandiko yatanzwe idashimishije cyangwa se batayishimiye. Yashimangiye ko ibiganiro bishya bigomba gutangira mu masaha ari imbere n'ubundi kugira ngo bagerageze kunoza ibikuye muri uwo mushinga w'amasezerano, nk'uko iyi nkuru yakomeje kugenda itangazwa na Media Congo Akadomonet ikomeza kugenda bivuga. Mu ruzinduko rw'akazi rero muri RDC kuva ku mugoroba ku wa kabiri, umuyobozi wa diplomasi y'Ububiligi yashimangiye ko byihutirwa kugera ku mahoro by'umwihariko arambye n'ubwo iki gihugu cyakoronije by'umwihariko Congo cyagiye kivugwa by'umwihariko kubangamira inzira y'amahoro mu kubuza Tshisekedi kugira imishyikirano n'uyu mutwe wa 23 ku ikubitiro. Bwana Prevota kandi yanakomeje agira ati ndizera ko ibisabwa bizahuzwa kugira ngo hagerwe by'umwihariko ku gisubizo vuba. Ububiligi buzakomeza rero kugira uruhare rwabwo mu rwego rwo kugenzura ibibazo by'amategeko mpuzamahanga kandi bushishikarize impande zose kugira uruhare muri iki gikorwa. Uyu mushinga w'amasezerano kandi warugamije kubyutsa ibiganiro by'umwihariko byacitse intege ukwezi kumwe nyuma yo gushyira umukono ku itangazo ry'amahame hagati ya Kinshasa na AFC. Ariko kandi kuri ubu ibigiye gukurikiraho ntibizwi neza, na cyane ko impande zombi by'umwihariko kuri ubu ngubu zigaragaza ko ziteguye kubura imirwano mu buryo rero bweruye vuba nyuma yo gushinzanya ko tubahiriza agahenge zari zaremeranyije mu itangazo ry'amahame nk'uko bikomeje kugaragara. Nyemerera nsoreze kandi kuri raporo ya Human Rights Watch yongeye gushyira uyu mutwe wa 23 mu majwi, ibyo benshi bavuga ko bikomeza cyangwa se bishobora kongera kududubanganya icyo twakwita by'umwihariko ibi biganiro. Umuryango uharanira agateka kazina muntu cyangwa se uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uvuga ko wakusanyije ibimenyetso bigaragaza ko inyeshyamba za 23 zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishe abasivile nibura 140 biganjemo abahutu mu kwezi gushize, ndetse ko abishwe bashobora kuba rero by'umwihariko barenga uwo mubare. Iperereza rya Human Rights Watch rigaragaza by'umwihariko nk'irishimangira ibirego by'umuryango w'abibumbye ko 23 yakoze itsembatsemba mu kwezi
gushize kwa Nyakanga ubwo no kwa karindwi, uvuga ko kandi yishe abantu barenga 300 ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibi ni bimwe mu bikomeje kugaragara mu nkuru yamaze gushyirwa ahagaragara na BBC Gahuzamiryango. Ni mu gihe kandi hari gahunda z'ibiganiro bigamije kugera ku mahoro by'umwihariko bigirwamo uruhare na Amerika ndetse na Qatar. Tukiranga kandi ngira ngo murabizi neza ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi yakunze kugenda yumvikana ivuga yuko umutwe wa 23 wafashwa n'u Rwanda. Icyakora uyu mutwe warabihakanye ndetse n'u Rwanda rurabihakana, ariko kandi imiryango igiye itandukanye nka Human Rights Watch, HONI nabo bakunze kugenda bumvikana bavuga yuko u Rwanda rwarufashe uyu mutwe, ariko kandi u Rwanda rukabitera utwatsi rukavuga ko ntawe ruriye n'ibibazo ndetse n'izi ntambara zikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo. Saba gusa kuko n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byakomeje kugenda bibashyira mu majwi. Ni mu gihe hari gahunda kandi z'ibiganiro bigamije kugera kuri aya mahoro kandi byongeye gutangira. U Rwanda na 23 kandi bahakanye bivuye inyuma ibyo birego bya ONU. Ntacyo 23 no ku ruhande rwa leta y'u Rwanda bari batangaza kuri iyi raporo nshya ya Human Rights Watch yatangajwe by'umwihariko kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2023. Prito umwaka wa 2025 iryo tsemba by'umwihariko rishinzwe 23 ryaba ari kimwe rero mu bitero byiciyemo abantu benshi cyane by'umwihariko bikozwe n'izi nyeshyamba, nubwo hari gahunda y'amahoro igamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo bwicanyi kandi bwo mu kivunge buvugwa ko bwabaye by'umwihariko ku bahinzi bari mu mirima yabo mu gice gihinga rero itera, by'umwihariko bugaragara nk'ubwari muri gahunda y'igitero cya 23 n'umutwe witwaje ibirwanisho wa FDLR ugizwe na mu bwoko bumwe rero bw'abahutu nk'ubwabo bishwe nk'uko bigaragara. Umutwe FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali kandi ukaba ukorera mu burasirazuba bwa RDC. Human Rights Watch ivuga ko ubwo bwicanyi kuri bo by'umwihariko kuri abo bahinzi bwabereye mu byaro nibura 14 hafi ya parike y'igihugu ya Virunga. 23 kandi yahakanye ivuye inyuma ibirego byo muri raporo ya ONU, ariko Human Rights Watch kandi yavuganye n'ababibonye bavuga ko byabaye ko abagabo biciwe by'umwihariko mu mirima, ko abagore benshi cyane n'abana bashorewe bakajyanwa ku mugezi by'umwihariko bakayicirwa, ndetse ko ubwo bwicanyi bwabereye mu gace kanini cyane by'umwihariko kurusha uko ONU yari yabitangaje mbere kandi bukamara igihe kirekire cyane kuruta icyo ONU ivuga. Human Rights Watch kandi yavuze ko ubwo bwicanyi ishinzwe 23 bugaragaza icyuho kiri hagati y'ibikorwa by'amahanga bigamije rero kugera ku mahoro n'ukuri kw'ibyo abasivile rero babayemo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyiri kuri iyi ngingo mu minsi ishize mu kwezi kwa karindwi nibwo hagaragaye ndetse hanumvikanye inkuru zivuga ko habaye ubwicanyi bukomeye cyane. Ubwicanyi bwaje kugenda buvugwa n'abatari bakeya nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ku ikubitiro nabivuze kenshi ko ubu bwicanyi bwari bwashinjijwe umutwe wa IDF ndetse umutwe wa 23 by'umwihariko wiciye mu buyobozi wabo. Bwana Bertrand Bisimwa bwaganiraga n'itangazamakuru we yavuze ndetse anagaragaza neza yuko kugeza amagingo aya ngaya ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ari kubahindanyiriza izina, ndetse avuga ko ubwabo bakoze amatohoza bagasanga ubwo bwicanyi butarabayeho ndetse n'ubwabayeho bwaba bwaragize uruhare ruremereye cyane mu bikorwa by'umwihariko mu ikorwa ry'abasirikare muri FIDC, hanyuma bagashaka uburyo bikuraho ibyo birego cyangwa se icyo kimwaro bikarangira babishyize ku bandi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibi rero akaba ari bimwe mu bikomeje gutuma ibintu bishobora kuzama ndetse no gufata indi ntera. Hari bamwe banabona yuko kandi kuba kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugaragara ibibazo nk'ibyo ndetse n'ibikomeza kwibasira uyu mutwe ubwabyo by'umwihariko bishobora kudindiriza by'umwihariko ibiganiro byari byongeye gutangira nk'uko bikomeje kugaragara. Mbashimira akomeje kudukurikira rero tugereke ku munsi w'ejo.